Encourage ya manyonka teachers effectiveness and learner achievement ninga shtera elije kumaraho muzago koshayosha hamwe no kwijaha amashomero cyereze ko kwata matera taho mishomero nikiza koreka ngo headmaster yatahama ngo mushomesa yatahama na n'umwana w'ishomero yatahama then na ministry neza kuba ne monitoring. The head teacher will be the first one to clock in. You put the face, it will capture the face of the head teacher. Abakuru b'eby'obwegyese ntibagira ngo yiroho kwata okusherererwa amashomero abantu bagira ngo nko yiginije kwera ahakora teraseribasi inko kwera kugenda kandi head teacher nuwari kuza kubana mwenari supervisor w'ekintu ekyo nuko kubona na implement nyisha na kikoresa so nateko kuba narambura buri class na kaburi class kumfaninga ekyo mushomesa yayoreka leso nzizi yabatebenkanisa ariyo nazikora nza kureba umushomesa ke yatahama we yashomesa kina jojo system erimu nje tugamba teacher effectiveness na harmu na content nene yoreka byone byashomesa nene twera to monitoring even the ministry can click there and see wembirize rizoba abana bashoma kandi ho n'abakuru b'amashomero batunga amasomwaga bagira ngo cyabahwera cyango tubire tuzakora ibintu by'amashomero shangana tugenda tuza kuronda abine computers kwandikira ibintu byo submitting ngo ministry no banzo submitting ga district but to me ndekateka gw'eby'ogegyese neja kunyamba ahabo kuba absenteeism n'ebirero munonga ningira ngo amashomero ga government into expecting a better results into expecting abazire kohereza abaigi bakashoma kukichemerire nabwo icyo nisima ministry munonga abo ko mu mugu nibujya kongera kugenda umesho kandi tukwesana internet yaha amasomo gitu so nintekateka ngo budget zitu z'amashomero tuaza kutamuka ka internet karinganire akaratu yambe ko basa gukora mu mugu atirisi mu kwezi ngo mutoro gumana gubana kutumara amasomo agaruka cyane na 3 no gugahebwa abakuru b'amashomeraga akwetora district ya Mbarara yona aha wa TV West Nsusan Charsim.